Ako spadate među ljude koji se vrlo malo kreću, a voljeli bi se kretati, ali se ne sjete, idealno rješenje za vas je ovaj tu Minit Smartwatch M7. Naime, ovaj tu pametni sat alarmira predugo sjedinje. Dakle, ukoliko sjedite, ukoliko mi recimo budemo predugo snimali ovaj video i ne budemo se pomaknuli sa mjesta, sat će nas upozoriti na to. Po običaju, tvrtka Minit, inače hrvatski proizvođač pametnih telefona, tableta, mobitela i različite druge gadget i ostale elektroničke opreme, uvijek je izdašan što se tiče poklona. Dakle, uz ovaj pametni sat Smartwatch M7 dolazi i rezervna narukvica. Uz većinu tableta dobit ćete kabel dužine 2 metra. Isto tako, uz pametne telefone, vrlo često ćete u pakiranju dobiti zaštitnu masku, a neki modeli čak telefona dolaze i sa kaljenim staklom te sa vrlo kvalitetnim slušalicama. Idemo pogledati što se nalazi u kutiji Smartwatcha M7, dakle pametnog sata, jako lijepog dizajna. Evo tu vidimo sad znači kako izgleda i narukvica u crno, ajmo reći crno-plavoj boji. Ono što odmah dolazi do izražaja jeste pravokutni ekran. Konkretno, imamo ekran od 1,44 inča dijagonale, rezolucija je 128x128 piksela, naravno ekran je osjetljiv na dodir, inače ima i G senzor, Bluetooth je također ugrađen, što znači da se spajanjem sa pametnim telefonom i uz aplikaciju može dobiti daleko više funkcionalnosti. U pakiranju smo uz Minitov Smartwatch M7 dobili naravno i punjač. Evo vidimo kako to izgleda. I sada doslovce znači uzmemo stražni dio sata, uzmemo svojevrsnu kopču, spojimo tu na kontakte i zatim drugi kraj kabela ubacimo u konektor, odnosno struni adapter i kreće punjenje. Pogledajmo sada što se događa na ekranu pametnog sata. Dakle, tu možemo pogledati nekakve informacije, znači koliko smo prešli udaljenost, koliko smo potrošili kalorija, možemo izmjeriti kasnije i otkucaje srca. Dakle, puno tih funkcionalnosti inače se puno više može iskoristiti dobiti uz Lefan Health aplikaciju. Dakle, možemo mjeriti isto tako i krvni tlak, ono što je zgodno. Tražiti drugi uređaj, dobit ćemo na satu notifikacije oko informacija sa našeg pametnog sata. Ovo je početni ekran, na njemu imamo isto tako dio nekih informacija koje nam se u tom trenutku događaju. Možemo znači mijenjati prikaz. Evo dakle napravili smo 163 koraka, prešli smo 100 nekakvih 8 metara otprilike negdje. A sada ćemo napraviti mjerenje broja otkucaja srca i izmjerit ćemo i krvni tlak. Upravo nam je sat izmjerio broj otkucaja znači, našeg srca. Evo vidimo. A sad imamo tu izmjeren isto tako i krvni tlak. Dakle, kakav nam je tlak. Pa, nije loš, jako dobar. Zasićenost kisikom u krvi. Na ovaj način možemo tražiti, rekli smo, neki drugi uređaj. I to je otprilike nešto što je sigurno zanimljivo na Minitovom pametnom satu M7. Šta još možemo od otprilike nekakvih mogućnosti ponuditi se?
tu da se nalazi. Dakle, vidjeli smo tu sad poruke, informacije gdje se nalazimo, isključivanje uređaja. Vidimo tu i prikaz nekakvih informacija koje su trenutno aktualne. A od nekih drugih informacija, recimo čak nas ukoliko sad spojimo s pametnom aplikacijom, upozorit će nas dakle na ustajanje, vidirat će svakih recimo pola sata ili sat vremena. Imamo čak i podsjetnik na hidriranje. Dakle, isto jedna vrlo zgodna opcija. Sat nam cijelo vrijeme stoji ugodno na ruci, uopće nam ne smeta, iskreno rečeno ne osjećam sat na ruci. A znate što još? Ako se sat spoji na aplikaciju, može se putem sata i upravljati kamerom. Dakle, postavimo negdje mobitel, recimo na neko drvo ili nekakav naslov, nebitno gdje, udaljimo se od samog telefona i tu preko sata možemo obavljati upravljanje, znači, na taj način. Ono što je bitno istaknuti jeste da je ugrađena baterija od 90 mAh. Vrijeme rada ovog sata je od 48 do čak 190 sati. Naravno, sve ovisi koliko vam je jaka Bluetooth veza, koliko se krećete, što još reći, ili imate notifikacije, znači te dolazne pozive, SMS poruke sa samoga sata. I ništa, idemo dalje koristiti pametni sat M7. Znači, on će nas upozoriti na hrpu nekakvih stvari. Recimo, mislimo da je sada vrijeme da smo predugo sjedili i da je vrijeme da mi odemo dalje.